Ba Catholic Charismatic Renewal mo Botswana ba lo amogela mo letsatsing la bolesome la malatsi a 21 a go itima lethapelo. Ke a le dumedisa mo leineng la Moloki le Morena wa rona Jesu Kriste. Tsatsi jeno setlhogo sa rona ke se se reng bao ba ba itseng Modimo wa bone. Mme setlhogo se tswa mo go Daniele wa 10 temana ya 32 mme ba le ga jaana. Ba ba tlogelang kgolagano o tla ba faposetsa mo boheitaneng ka mafoko a borethi, mme ba ba itseng Modimo wa bone ba tla sala ba tiile ba itshupa jalo. Temana e re gwetlha go ithathoba bogolo jang bonnete jwa dipelo tsa rona gore re itse Modimo wa rona go le kae. Ka goreng? Ka gore selekano sa tumelo, tshepo le tsholofelo mo Modimong wa rona se tsamaelana le ka fa re itseng Modimo ka teng. Se tsamaelana gape le kamano e e tseneletseng e re nang le one le Modimo wa rona. Kamano e e tseneletseng e supa botsalano jwa nnete gareng ga batho. Mme re bona batlhomi ba tumelo ba itsetsepela thata mo tumelong ya bone ka gonne ba ne ba tlhaloganya motswedi wa tumelo e leng Modimo. Noa o ne a kgona go aga a reka ka gonne o ne a na le kamano e e tseneletseng le Modimo. Abrahama o ne a tlogela ba lesika la gagwe mme a neela ngwana wa gagwe yo mongwe fela go nna setlhabelo ka gore o ne a na le kamano e e tseneletseng le Modimo. Moshe o kgonne go lebagana le Faro mme a amogela melao ka gore o ne a na le kamano e e tseneletseng le Modimo. Dafita o kgonne go lwantsha Goliate ka gore o ne a na le kamano e e tseneletseng le Modimo. Jesu Kriste o kgonne go tlhatlogela mo sefapanong ka gore o ne a na le kamano e e tseneletseng le Rraagwe. Jalo potso ke gore, kamano e ke nang le one le Modimo wa me yo ke bolelang fa ke dumela mo go ene ke a selekanyo se se kae? Ke gaufi go le kae le ene yo ke mmitsang morati wa mowa wa me? Ka leina ja Rara le ja Morwa le ja Moya o boitshepo. Amen.